Pozdrav ljudi, u ovom tutorijalu pokazat ću vam neke dobre igrice koje sam ja igrao i meni se sviđaju. Prva igrica je Arma 2, igra nije loša, grafika isto i ja mislim da treba svi da je probate. Druga igrica je Counter Strike 1.6, igrica je popularna i ja mislim da je svi igraju, skoro svi, dobro ne baš svi, ali dobro. Ipak je popularna baš igrica i tako da više ništa neću da pričam jer mislim da ste svi igrali ovu igricu. Treća igrica je Euro Truck Simulator 2 ili Euro Truck Simulator 1. Igrica je veoma dobra, u igrici se radi kao vozite neki teret, grafika nije loša i ja mislim isto da trebate da probate. Sljedeća igrica je GTA, bilo koja verzija, znači nije bitno, GTA je, ja mislim da je dobra igra i ja mislim da ste svi igrali. Znači GTA možete da probate ako niste igrali, to je, ja mislim da je dobra igrica, po meni. Sljedeća igrica je Minecraft. Minecraft je, ja mislim, isto popularna igrica koliko i Counter Strike i tako, ja mislim da ste isto nju svi igrali. Nije toliko zahtevna za skidanje, pa snimit ću i taj klip kako da skinete Minecraft i tako da prelazimo na Need for Speed Carbon. Need for Speed Carbon ima dva igrača, znači prvog odmah imate, a drugog trebate da osvojite. I slična igrica tome je Need for Speed Underground 2. Isto, ali u ovoj igrici nema dva igrača i ne možete da lutate onako, da vozite kola po gradu, nego samo morate da se trkate. A u Need for Speed Carbon imate i da vozite kola po gradu. Sljedeća igrica je PES 13 ili PES 12, bilo koji. Znači igrica razvaljuje koliko je dobra, igrate znači fudbal. Sve dobro, izašao je PES 14 pre nekoliko meseci. Ima skoro po godinu dana, ali dobro. Sljedeća igrica za danas je Postal 2. Postal 2 je veoma nasilna igrica i mislim da treba da je probate. I posljednja igrica za danas je TDU 2 ili Test Drive Unlimited 2. Igrica je veoma dobra, imate ovako kola, kupujete, pa onda kupujete neke kuće, trkate se, tako to i ja mislim da treba da probate. I to bi bilo to za ovaj put i tako mislim da treba možda ću staviti link u deskripciji od tih igrica, a možda i ne znam, razmislit ću. I tako da se vidimo mi u nekom drugom tutorijalu i čao.